Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. I haukerekeretia Reipa i te pōtitanga ohotata ki Tauranga, ai rānei kua matakitetia te kōwhiringa pōti, ai tērā tāu. Koia rā te wero ki ngā raukura kohanga reo Kura Kaupapa Māori hoki, ki te aro ki te tuhi pukapuka reo Māori. A lot of books written in English by Pākehā writers are being translated into Māori. My concern about that is koiranga whakaaro Pākehā, and what we really want is Māori thinking and Māori perspectives. Koina rā ngā wangawanga ka whakapakihitia te whakanuitanga o matariki, ka kōrero mātau ki tētahi kamupene whakawhitiwhiti, kōrero Māori. E raurangatira mā tēnā kūtau katoa. Kua roa te tūru o Tauranga e nōhi ana e te pāti nā hinara. I te kōwhiringa pōti ohotata i tū ngā rangi whakatā kotaha i pērā tonu. Engari ko tā te pirimea ko tā Jacinda Ardern e hara i te mea i kino rawa ngā hua motana pāti. I nui te wiki tōre o te pāti nā hinara, a e whangātu ana tō rātau me mahou ki te whare pāremata i tēnei wiki tonu. Hai ata wete i ngā nama kia whakawhiti atu rā tātau ki te whare pāremata kia whatitiri te wake. Whati i puta marika te ihu o te pāti nā hinara me tō rātau tangata a Sam Affendale, ne? Tikana tērā e tūmamau o tira tēnā tātau. Mo te whai pōti ki te rohe pōti o Tauranga moana, kaore pēhea he paenga i tuatu i te rōpū nā hinara, ko te wehenga i wainga i iaia me te tangata i tuarua mai, tōna ono mano ngā pōti. I mōhiotia kētia e te nuinga, ko tēnei, e rua anake ngā hoiho tēnei rehi, ko Jantaneti, tērā o te pāti Reipa, o tira te tangata nōna, te ihui puta, ko Sam Affendale. Engari, ko tā te pirimea Jacinda Ardern, e hara i te mea i ohorere, me te aha, e hara i te mea i tino takarawa rātau ki raro. Tuia i tērā e whati kei te whanga atu te pirimea ki Uropi nera, he hanga kōrero mo taua haerenga. E tikana tēnā, hei tēnei mutunga wiki ka waiwai kai kapu atu te pirimea ki roto o Uropi, e rua pēr ngā kaupapa matua. Tuatahi, ko te ao tēnā e whakaora ana iaia anō nā ngā here o te mate uruta me ngā tāmitanga kua pākinotia ki ngā ohanga o ngā whenua putanoa i te ao. Nō reira koina te whainga matua kia tū hono anō ai a te pirimea ki ngā upoko o roto mai o Uropi, hei whakapūmau i e rā taura here tau hoko e mohi ana tātau tōna rima te kau piri ona tāra te wāriu o te ohanga Māori, nō reira ko tētahi o ngā aronga kia whakapūmau ake te ohanga whānui nei ki roto o Aotearoa. The EU is our fourth largest trading partner. I've been working on this agreement remotely for some time and have had bilateral discussions with the likes of the President of Spain and several other EU leaders in recent weeks and months to ensure we secure a deal that improves market access for our products and services. I look forward to progressing talks in person next week. Ia te pirimea ki roto o Uropi, ka huitahi hoki ia ki ngā upoko o ngā kāwanatanga kua whai wāhi atu ki te runanga nei e kia nei ko NATO, ko te ao tōranga pūtera e hono ana i a rātou, ko te kaupapa matua ka atawana hia e ngā upoko o ngā kāwanatanga e whai wāhi atu ana ki tēnei runanga, ko te take e kitea ki ana ki roto o Ukraine, ko te pakanga tēnā, me ngā hua kino ka taka mai a ohanga nei, a oranga ngā tāngata nei hoki no reira kāriro mai ko te pirimea mea e rāmana nui e ata wete i te rā kaupapa. NATO was a treaty for its age when it began over 70 years ago in the aftermath of World War II. And with the instability faced by the region at present, New Zealand is keen to be a part of discussions to support the peace and security of all democratic nations. We will be discussing key security issues for the Indo-Pacific, but in addition, it will also be an opportunity to have a series of bilaterals with other European leaders who are expected to attend.
Engari ko te kaupapa pēa ka puta I tēnei wiki ko te rā hei whakanui I a matariki. Hei te praere ka haere atu te pirimia me tōna rūnanga o ngā minita o te kāwanatanga ki te papa tonga rewa e whakanui tahi ai ki ngā mana nui o Te Ao Mārama mo te tainga mai o tēnei mea te matariki o tira me te hararei tūmata whānui. Nō reira kaore kore he nui ngā kaupapa hei ka whakaritea e ia I mua atu I tāna wehenga atu ki roto Uropi tūmamao. Whatitiri te wake atu I te whakanui ātara tēnā koe. E whakatū pato ana te kamupene whakawhitiwhiti kōrero o tātau ki ngā hua ka puta I te whakakampene tanga o matariki. Hei tā te tāhuhuranga pu o tātau, hei tā skai kimura, ko tike I etahi o ngā kamupene te whakapātu ki a rātau e pāna ki matariki. Ko piri mai te pōtitanga o tātau a tātai he nare. He te rangatira e tātai tēnā koe. Tēnā no tāu. E kara, hea ngā tūmomo kōrero a ngā kamupene kua pātu kia koutou e pāna kia matariki. Hea rātau kōrero? E mea timata ke kirunga I ngā mahi o te kamupene neina tātou, ngā mahi a Sky Kimura mātou mā, o te raupu o tātou. He mea timata ki reira tā te mea, e hia nei ngā kamupene ko whai pāngā tura mātou ki a rātou. Hia nei ngā pakihi kua hono mai ki tō mātou na kaupapa. Me ngā kōrero e puta ke ana, he rereke anō te ao Tauranga pū me te ao Pākihi. Me ngā huarahi whai moni o te ao Tauranga pū, kei reira anō ngā here a te tiriti e arahi ana I te rātaha. Whiti maina ki tēnei taha te ao Pākihi, ka hore tino here hia na ngā Pākihi motu hake ake ki ngā here a te tiriti o Waitangi. Nō reira kei reira ka tupu ake anō pēhea wanga ki roto I a rātou, ki roto anō hoki I a ngai Māori, ka tū te ringa tātou a Sky Kimura a hauneina ki te whakataki I tēnei kaupapa. Ngā kōrero kua pāmai ki a mātou, me pēhea. Ko tō mātou herai te mea he whakawā I tēnā, e whakawā ko tēhea te tika, ko tēhea te he, ko tā tātou e mea ke ana, nei te toro a takuringa, ki tāuna ringa e toro mai ana kia, ko hiko e tahi tātou ki te tahi huarahi pai e te tuki ai ngā hia a ngā Pākihi, ka mutu, ka ware ko ngā hia a ngā iwi me ki te iwi Māori. Me ngā whakatū pato roto o tērā, mohi ana tāu e te rangatira e tūmamao, ngā mahi o mua mo tēnei me te matariki, he whakarite mo te tau e heke maine. E harai te mea e pēnei anō tō nāia nei whakanui te tau hau Pākehā, ka huri ki te pahupau, haere I ngā mea hineina ki te rangi, wena mea kairama, ko tāku e mea ana, e hari ana kua tohua tēnei rā te rā matariki, te praere heke maine, e hari ana I tēnā huatanga, engari kua whakatapua kirunga I ngā maramataka moake tonu atu, Aotearoa whānui. Engari whakamohi oranga nahe tēnā. Tō mātou e he ana te toro atu ki a koutou, tāpiri hia ke rā ko ona whakamārama. Nō reira ngā Pākihi e rapu ana I tēnā māramatanga I tēnei waiha. Nō reira tū te ringa a tātou, anei tētahi huarahi. E tāhe e rātou, te hīkoi māia, te hīkoi mārama ki roto I te whakanui tēnei tō tātou rā. Rawa ke mātou e he ana kia tuku noa ka whakaparahaku ngia ngā ingoa te ingoa matariki ka huri atu mata sticky burger. We nā momo whakamahi e mea ke ana me tūpato. Engari e hea nei ngā Pākihi e hakatū ana he kono he te matariki hei whakanui I te kaupapa I te ingoa I te hararai neina matariki.
E tau toko na wena kawingai, ha? Tātai te tino rangatira o ngā kōrero kua tino, kua tere mimiti noa te puna kōrero kia tāua, engari e mihi nui tēnei kia koe koutou o te kamupene o tātau, e arahi nei, i ēnei tumomo kaupapa tēnā koe. Tēnā koe. Tērā te hia nui o Atawhai Edwards o Ngāti Koro ki Kahukura, kia whakawhanui i ngā mahi haukoti te pānga mai o te mate huka ki te iwi Māori, ki tōna whanui hoki ki Pohara Pā ki Kemureti. I tēnei pūrongo ka kōrero a tāmati tiananga kia Edwards mo te pāpā kangaro nei, wana tino hoa i te mate huka, me tana whai ki te tuku i ngā mohiotanga kia ngai Māori, kia roa te ora o te tangata. Tangi mai te reo o te kīngitanga ko te tohu nui, wa tīmata rā te tiaki i te pani, i te pauaru, me te rawakore. E ai he ai ki Atawhai Edwards, me matāra te iwi o Ngāti Koro ki Kahukura, me te motu whānui, ki te kai kohuru i te tinana, ara ko te mate huka. I tino whai pānga ki ngaku kare aro tana te mehe kaupapa tino nui tēnei. E whia ki te maha o ngā tātou tangata e mate haere ana mai tēnei mate te mate huka. Nā reira kia nei he me tino aki tātou i ngā tātou kaumātua. Mai anō i te paukai tuatahi i Pohara Marae i te tau ko ta hiwano i warau i 50 māwhitu. Ka pika toa Pohara Pā e te tini ngero. E tohu nui whakaharahara tēnei i te āhuatanga o te mate huka kei roto i te whānau. It's trying to stop all these complications that come from diabetes, which is renal failure and cardiovascular stroke, lower limb amputations. It'd be nice to try and stop those from happening. I ngā tau kua mate haere te iwi, kua ngaua te Māori e ngā mā uiwitanga o te wā, ko te mate huka me ona hoa mā uiwi, te kaipatu. No reira, ko te aki nui, ko te whakaaro ki te ora o te tangata. Te ora o te tangata i tōna tinana, te oranga o te tangata i tōna mātauranga, te oranga o te tangata ki tōna hapori, ki tōna whakahoahoa ki runga ki ngā hui Māori. There's also been an impact on the fact that people aren't actually going to their GPs to be diagnosed for diabetes, and we're finding that there's more being shown with diabetes who should have been diagnosed some time ago, so there's a real lag really in not getting the help that they need. Ko te ora o te iwi e whakapae tiana ka mohia ake ki ngi tūheitea ki te koro nei hana hei a ākuhata. Me ata titiro ki tua o Te Ao Mārama, e ahu ana tātou kiwhia, he ahara ngā whāinga, he ahara ngā tumanakotanga o te iwi Māori whānui tonu, kia kimi te ora, a wairua, a tinana, a hinengaro. Ka rua e whakaro nui ana mo tēnei mea te rangatiratanga o te kai. Whakahihi pai te iwi nei ngā mahi rangatira Atawhai, Koia te toa te whakataetai o Fitbit Challenge. Before it started, I was at a tangihana in Ngāti Haua. One of my best friends, Papa, just passed away because of diabetes, and I had to sit there and watch them all. You know, ko rātou tērā noho pani pauru raukura, they were all destitute, bereaved and widowed. I had to watch my friends be in grief because of their Papa, losing their Papa to diabetes. He lost his eyesight and he lost a limb. Tohe ana Atawhai kia roa ke te oranga o tana iwi te ao tūrua nei, kia eke ai te tangata ki tua o te ona te kaumārima tau, te kaumātuatanga. Tāmati tiananga, Te Ao Mārama. Ko whakahonoretia te kingi Māori atu hei tia ki te metara rākau hahaurongo, a rā ko Tree of Peace te ingoa i te paukai ono te kaumarima o Pohara Marae. Ai whakanui te rā, i whakatō rākau a kingi tūheitia ki te marae o Pohara, e tohu ana i te haurongo ki wainganui te Māori, me ngā iwi take o horo wākia. He kaupapa kua kokirihia te whenua o horo wākia ki te whakanui te kotahi rautau, mai anō i te pakanga tuatahi o te ao. Toko toru ngā rangatira kua tai mai ko tākuta Marek Sabola, Koia te hekeretari tianara o te rōpū nei, te International Tree of Peace Foundation, tana hoa rangatira me tetehi o a rātau āpiha. I tai mai i rungi te ngākau koa, i rungi te ngākau whakamānawa ki te kaupapa, hoi anō i rungi ngā ahuatanga o te mate kōwhiore ka rāhuitia ki tā rātau hōtera. Engari i rungi tā rātau whakaaro nui ki te kaupapa, i whakaai mai kia haere tonu te kaupapa, kia whakatō te rākau, kia tuku i te metara ki te kingi. He mea hono i Slovakia me te kingitanga. Nā runga i te haerenga mai o tā rātau tupuna,
i te kotahirau, te kaumā tahi tau ki muri nei, tai ki Aotearoa nei, ko ana mahi e whai haere i ngā whetū. Koia te take ka whakatō ki konei i tēnei wāhanga o te tau o te matariki. E rua te kaumā whākatoa ngā rākau i ngā whenua, i te kaumā toru i roto i te wā me te aha, koia nei te whakatō ngā rākau rua te kaumā rima, he tuatahitanga i tētahi marae ki ngitanga. Ke whakatātātai mo te wā potoka i tua ke tonu, koia rā te wero ki ngā raukura kohanga reo Kura Kaupapa Māori hoki, ki aro ki te tuhi pukapuka, reo Māori. Kai ngā mana o te motu tauti mai ki Te Ao Mārama. Ko te wawata nui o Robin Rangihui Abaj, kai whakahaere o kupu, kia nui ake te puna ringa tuhi Māori ki te reo Māori. He tuatahitanga te hui motuhake o kupu, ko tana mahi he whakamana i ngā ringa tuhi Māori o mua o nāene anō hoki. Ko tētahi whaenga no o Bāj i raro i te maru o te ahurei nei, he aki i ngā raukura o ngā kohanga reo me ngā Kura Kaupapa Māori, kia tuhia ki te pepa rātau pūrākau i roto i tō rātau reo rangatira. Anei te pūrongo a Herewini, waikato. Makariti's life. He ahurei ki te whakakipa i te ringa tuhi Māori me tōna reo rangatira. Te reo Māori we have very few and we do need more. Ngā ringa tuhi, kupu. He ahurei e whakanui ana i ngā ringa tuhi Māori o mua o nāia nei hoki. Ki te whakatairanga i ngā mātauranga a pānui a tuhi. E tautoko me te whakatena hoki i ngā ringa tuhi Māori hou. A lot of books written in English by Pākehā writers are being translated into Māori. My concern about that is koiranga whakaaro Pākehā. And what we really want is Māori thinking and Māori perspectives. We've now got a lot of Kura Kaupapa. We've got a lot of students who've come out of those Kura Kaupapa who can kōrero Māori. What we want now is to actually take all those ones who can kōrero Māori and say now they've got to pick up a pen or get on their computer and start writing. Her prolific writing is something the whole tribe can hang their hat on. He uri a takuta Kerry Ann wiki tērā no tūhaurangi. I kōrero ia mo tōna tūpuna mo mākereti papakura, he ringa tuhi Māori ia i tōna wā. A ako ia te Māori tuatahi, ki te haere ki te whare wānanga o Oxford ki Ingarangi. She was the first Māori wāhine ethnographic writer. That time when she was writing in the 1920s, ethnographers were writing about us. And she was one of the first insiders in that kind of whole space to talk about Māori from a Māori perspective. I whakatakato ona whakaaro mō te wāhine, mō te whakareorewa. Me ngā mahi, me ngā āhuatanga o te wā, katahi, ka tukuna atu e ia e ki mua i te aroaro o te whare wānanga o Oxford. E toru ngā ringa tuhi Māori o mua, toru te kaumārua o i nāenei, i whakanuia ki te ahurei o kupu i te tau nei. Kia huri te iwi Māori, kia tuhi hitoria, tuhi pūrākau, ki te pērātia, ka hua a tōna wā. And just expose Māori people to Māori writers, to let them know that there are Māori writers, to let our kids in our schools know there are Māori writers out here and they're telling their stories and you can tell your stories too. Kei te tuhi hoki a tūhaurangi i ētahi pukapuka reo Māori e whakaakoa nei te hītori me te whakapapa o te iwi mō ngā kura tuatahi o te arawa. He roini waikato, Te Ao Mārama. I ri taia Ruben Wiki te kēmu whutuporo riki te taurua mano māwaru. Tō muri mai ka whai haere mai ko te tini o ana mahi ki te tautoko i tana hapori o tara mā te whakatakato kaupapa whakapakari tinana ko Wikiworks te ingoa. Ai nei ko whakakia no ia i tana kete mā te whai tohu pai tahi hā kina. Me te aha he tāanga nui mōna i pōtahia tuatahi tiara aua ko tana tamāhine a Mackenzie. Not a lot of young people cross the stage with their father, but it means a lot to me because I have that support right next to me. Ēngari e hara i te mea i rere pai te mahitahi a te pāpā me te tamāhine i ngā wā katoa. We were in the same classes. It was very weird, very different, but also really funny because we were in the same classes, come to school together. As soon as we get indoors, she just rushes me. Goes sits with her mates. I'm too old.
You know, she wants to hang out with her buddies, and through the class, she's on her phone texting, and I'm texting her back, get off the phone, take some notes. I am taking notes on my phone. I said, where's your laptop? Stuff like that. Hei te rā mere kai te tū mai ka whakanuia te rā hararei tuatahi o Matariki. I taua rā tonu ka rewa tētahi paki pūmeka ko Te Ao Mārama te iwa e whakanui ana i te mātanga waka i a tāheke nuku mai Busby. I kōreroa Jess Tyson no Te Ao with Moana ki tētahi o ngā ringa tohu takirua o taua paki pūmeka rā. He left the to-do list and everybody had things that they had to do, and everyone would talk to each other about, oh, what do you have to do? I have to do this, he's left me this to do, and it's like, and he had all the gaps filled for everyone to like carry on his legacy. What was your to-do list? Did you guys finish the film? Finish the film. Finish the film. Mo te whānuitanga o taua pūrongo rā mātaki i a Te Ao with Moana, hei te waru karaka, hei te pōnei kirunga o whakaata Māori. Tēnā utonu mai tai hoa ake nei ka whangātu tātau ki te hui mokopapa i tū ki whangarei. Tēnā koutou katoa. I tūrā he wānanga mokopapa i ngā ringi whakatākua huri ki te marae o pēhea wiri ki whangari. I hui a katoatia e ngā mema o te kapahaka o Hātea me tahi o ngā iwi o te marae ki te whakahonore i te aranga mai anō o ngā mahi tā moko ki wainga i te hapori. Tērā te uhi o mataora kua tā ia nei ki te kiri tangata, ki te ngākau tangata. Tino hari kua te ngākau, hari aku tamariki, hari aku mokopuna, me te whānau whānui, ai, he pai, he rā pai. Because this is my whānau, and so I was able and feel very privileged to be able to have my moko kauae on my marae, with my whānau and my tūpuna looking on. Ko atu i te tekau mawha ngā wāhine i tai mai ki pēhea wiri, ke whakawhiwhia ki te moko kauae. Ko e tahi no te kapahaka o Hātea, e tahi no tēnei kāinga, e whakapapa nei ki te iwi o Ngāti Hau. Māku te ki, he rangi nui whakaharara tēnei mō Ngāti Hau i tēnei rā. Nā te mea, e kite ana ko tātou wāhine kei te hāpai, kei te hiki-hiki i te uhi a wharawhara e whakapepeha ngia nei roto i a mātou kōrero. Kātahi te tai mai hei ringata te tautoko i te kaupapa e rangi kārua te tautoko i tēnei kaupapa o te moko i roto i te kāinga o te nota. E ai kia roia Māori ki a Lana Thomas, ko ia tērā i rongo i te uhi o te ringa tā moko, kaore ia i te pakurongo i te mamain. Me pono taku kōrero tahina he te mea, i rongo ai au i roto i te whare, ko te aroha, kāre au i rongo i tētahi mamai, i te wā e takoto ana i te tēpu, nā te kaha o te waiata. He uri ani kāro no Ngāti Hau. Hei tāna hakoa te miharotanga o te kaupapa, ko te ruarua o ngā tāne mau mataora tētahi āwangawanga nui o nāna. Mai te timatanga tainoa ki enei rā, ko ngā wāhine ngā me e uana ki tēnei kaupapa o te moko kanohi. Toru noi ho ngā tāne mau mata o rāna, no reira ko te hehea, kia tai a tinana mai wera o ngā tāne e mau mata o rāna ki enei o ngā mokopapa, kia kite a kanohi ngā tāne, iwa tātou toa, iwa tātou rangatira e mau mata o rāna. E hoa mahara mai. E hika mā kia tirohia e tātau ngā matapai huarere o te wā. Ki kai tā ia e kōmaru ana arangi nui me te tūāua ka heke kia papa. Tūranga nui a kiwa he rangi kōruki me ngā motu he rangi paki ahakoa te hau titi pārera. O tau tahi he tūāua ka mahea hei te ahiahi, tāhuna he makariri te ata, he ua tihengi, hei whakakapi ki wai hōpai he rangi mokopuna. Akāti koina tā te ao e pupuru nei mo te whānuitanga wā mātou kaupapa, toro atu ki te taupānga Te Ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi pukamata.
Ki te whakakapi tō tātau hōtaka ko te kapa o te rau aroha no te haka ngahau o tainui waka. A tēnā kia Māori, te noho.